Lying here wide awake on my own now. Silence is the loudest cry. I'm safe but I've lost everything I've known. I can smile because the pain has gone, but cry because it's where I'm from. Oh God, I turn to you to make me strong again. No, one day I can reach that rainbow. Watch the sweet reflection shining off my thirst home. I'd give anything to see my family again and say how much I love them. That's all I imagine. One day I wish I could go back tomorrow, if it's only for just 1 second. Put warmth back into a town that's frozen. I can smile because the pain has gone. Ketika putri beliau Zainab meninggal dunia, sebenarnya yang paling kasih sayang adalah Rasulullah SAW. Yang paling paham ilmunya adalah Rasulullah SAW. Tapi ternyata untuk memandikan Zainab, Rasulullah SAW memanggil umatnya. Sebelum kita mandiin, tanya dulu, sakitnya apa? Itu seperti itu. Kalau memang tadi sakitnya tadi misalnya ada luka, berarti kita sudah harus menyiapkan. Nanti setelah dikeringkan, kita berikan lagi kapas. Yang ketiga, yang terkait dengan memandikan jenazah, laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Sesuatu yang boleh tadi dimandikan lawan jenis hanya 2. Yang pertama suami istri, yang kedua anak yang belum akil. Right from the start until the end, I believe that one day I can reach that rainbow. One day I believe that one day I can reach that rainbow. Watch the sweet reflection shining on my first home. I'd give anything to see my family. Ya,